bomo začeli srečolovko, po navadi tradicionalno, se začne pri nočni srečolovki. Smo izbrali za predsednika žirije Aleksandra Gregoriča, samo prej. Drugi je Darjo Rupnik in tretji je David Predor. Sodniki so v črnih majicah, tisti, ki igrajo v karte, so v rdečih majicah. Predsednik Briškula, da prijeste naprej, da bomo začeli žreb za Briškulu. Ivo Čebrod, Veseljko, Žiži Gregorič, Napič, Edi in Tloni. Pa je različno nono. Sjema je bolje, ne? Edi, ne? Dobro. Če vliče sjema, da je bilo fajn. Dobro. Žiži! Tišina! Zdaj gremo, mi imamo dvakrat žrebane, zato ker imamo dve desnici. Pilje bomo malo čestno, zdaj bomo naredili prvo prvačno, da nam šlo. Prosim, da prije žirija naprej. Glede na tukaj, da vemo, skje so kje ljudje, bomo naredili tudi čas nekega prihoda, ki ne vemo, skje so. Ne vem, če je Zgorica, Sprvačna, Zajdušna, ne vem, Stara Gorica in tako naprej. Tu boste vi se sami med sabo odločili, telefon bo moj, ki predam predsedniku. In vi boste klicali in tu zadevo sprevedli, ko je. 3 nagrade damo. Prvo je jajce, druga je ena vratovina in tretje je kraška panceta. Tako da mislim, da bojo ljudje zadovoljni. Če in pole premješati. Je se bolj na vrh listi moj. Polede iz katlo. Čista. Premješaj, ne, premješaj vnotar tako. Ja. Tako, ola, ej, zdaj greste v žrebanje. Srečna reka. Saša, Lokor, žrebaš za jajce. Nadja, rad tudi imate tisto drobčko, tako neč kukati. Premješaj, Saša, tudi malo, da ne bojo. Ono bo se ponehalo, ne? Ja, se bom. Zvezdica je za odkrat. Marjan Bitežnik! Bravo. Ajmo to, da bo treba lagati silca. Evo šklicov! Čestitam, evo. Eto se, prva nagrada. Prva nagrada je Naredimo 3 tam jeste. Neka Niki. Ja, ti si pršuto, danes te samo. Evo te. Prvo, če smo dali, gremo kar na drugo. Da nas zbira sam zdaj. Eva Saksida. O, kje je to? Ivo Saksida! Evo, zdaj ključi. 05, 05, 05, 30. 3, nič, 1, 8, 2, 5, 2. 8, 2, 5, 2, yes. Ivo Saksida. 13, žalost, če 13. Druga nagrada se pravkar prišli iskat, tako da komisija je druga nagrada, oddamo, evo ga, bravo, čestitam, evo, evo, izvolite. Ja, lepo, da ste sodelovali v naši resnici in dobrodošli naprej. Se zbati. Ja. Dobro smo si razdelila. Kaj je zdaj? Krajča! Preča.
Pa zapičite si, kjera druga. Duja. Nazaj. Slavka. Ozeljan, 17. Slavka Trebušon, Ozeljan. Izžrebali smo vas to let za tretjo nagrado in dobiste nekaj, samo nekje v pol ure, 3/4 morate pritiskati. Taka lepa nagradca, ne, vam čestitam, čestite tudi mami, ki je bila 50 let pri zdaj, tako da lepo je bilo, da ste sodelovali v žužlevanju in ena majhna darilca. Ja, bravo! Kako ste, to je zbil, ja, to je zbil, tako? Ja, mama je pisala, še malo, ja. Mama je pisala, sem jaz zdaj. Ferman Anita. Via sola pet funginato. Natalja. La Sandra. Oh, Marko. Telefon pokliči. Stara Orica, prva nagrada, jajce. 039 prvo da. Sì, ma noi chiamiamo di macelleria di Fagane, da macelleria da Fagane da Biglia. Lei va certe volte a comprare lì qualche cosa, no? Je kurs? Ma dote je rekel, da ne. Dote je rekel, da ne. Dote je rekel, da ne. Ja, pa nisem povedal, kaj bo prva vrata del. Volče. Ima prav, ja. Mi smo vidite dobri, možda dobri. Mi ni bolje, jer za prvo za drugo mjesto. I neš drugega. Ola! Sve se ponovi, Jahru! Mladina se vijela se zveselko da ne može ni pas. Maceljerni smo Havalca. Gotovo. Sad ste bili za drugo! Ja, ima prav! Ti nimaš karijere zveselko da bi. Sad tukaj je jednu slobu! Je bil zbog Havalca? Ne! Je bil ali ne bil? Je bil zbog Havalca? Samo nekaj! Samo enkrat! Ja sam bakar. Svaki mora jedan. U finale smo pošli mi trije. Da te uputi kamera. Nije kurs. Komisija, dajmo, hitro, dajmo, ker ni še kol služba, dajmo, vi veste, kaj ste predali, kaj niste, to, zdaj se prišli jaz je nagrada, ne vemo, dajmo. No, evo. Evo. Nagrada, ne? Sve, ja, buška, vse zdaj bo dobil še za 5 minuta. Ja, to so. Dela še? Še uvozi. Erika Svilja, brez njega.
čistiti zadevo. Problem je en nastal, jaz nisem sledil, ker sem v drugo jahal. Tu zadevo je treba razčistiti. Čebelice, čebelice, zaj moje ste prijateljice, pozdravi vas mi dan. Pozdravi vas mi dan. Opa! Ova! Se čuje kod isti. Bravo! To sam postavio jajce, tako. Tako. Mauči. 8 štapi. Aj, 3, 4. Ste pijan? Ste pijan? Ne tako što se stane do čeho. 8. To također. A, kaj ma po 8 štapi? Sredite imaš nohu to, Večer, sredite. Nekamo snima. Arkovo. Veliko. Dajte mi. Se vidu Debo! Debo! Se vidu! Ne, budeš pojest. Ne, budeš pojest. Bravo. Šaše je.